tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Biramutse bite? Waramutse ute bwana Habishute? Naramutse neza bwana Damiye, kuri gitondo cyiza cy'uyu munsi nta kibazo, meze neza cyane. Turabashuhuje bivanye n'aho muherereye, mwiriwe cyangwa mwaramutse. Ni amakuru n'ubundi atuzinduye, tugiye kwibandaho mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano Komba muri Sud Kivu yongeye yakamejeje. Niko bimeze, yongeye yakamejeje cyane, n'ubundi ni bitarangira muri kara gace ka Kwizera, n'ubundi mu nkengero zaho n'ubundi imirwano iracyahari kuva mu minsi yose itambutse, nta gahenge na kamwe babaha. Urumva ko ni mu isibaniro rihoraho rya buri munsi muri kariya gace. Ni ibigaragara za Mwenga hari havuzweho withdraw, ariko bigaragara ko magingo aya bitewe n'uburyo bukomeye cyane iriya Mwenga ngo ifite ikintu gikomeye. Biravuga ko M23 yakomeje kugabayo ibitero bisa nkaho bishobora kuza gutuma bafata umujyi wa Mwenga, kandi ngo uriya mujyi wa Mwenga ngo urakomeye ku rwego rwo hejuru, ubona ko M23 isa nkaho yafashe umwanzuro ukomeye. Yego niko bimeze, urabona ko kara gace isa naho ifite umuvuduko udasanzwe. Urabona ko hari ibitero biri kwigabwaho, ndetse no mu duce nayo iri kugabamo ibitero. Urabona ko hari icyo ishaka ko gihinduka muri kara gace. Za Sange ni ibicika, bombarade zikomeye ku rwego rwo hejuru. Urumva ko hari cyabayeho muri iri joro mu gace ni Sange n'ubundi, ariko mu gace ka Bunyakiri uravuga ko hagabwe igitero mu buryo bw'ijoro nyine kidasanzwe cy'abantu bakeya, nabo barafite intego y'ibyo bashaka. Turaje turabirambura neza tubibabwira uko byagenze, kuko byatwaye umwanya munini cyane. Ntabwo ari aho gusa, mu mujyi wa Uvira biravugwa ko za Karundu, za Kamabenga imirambo ikomeje kugaragara y'abasirikare b'ihuriro rya FARDC n'aba FDNB. Bivugwa ko n'ubundi bicwa bari kuri paratuye. Ni ukuvuga ni bya bitero shuma, bitero by'ibanga bidaziguye biri gukorwa na M23 irimo isa n'igaba mu gice itagenzura, bakagenda bwihishwa, ariko bigaragara ko byabaye nk'ibikora ikintu gikomeye kuri uriya mitwe yishyize hamwe nyine ya zirangabo z'ihuriro rya FARDC. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze mu migendere yabo, aho barara ndetse n'ibyo bakora, harimo ikintu cy'ubwoba cyane, kubera ibi bitero bidasanzwe biri kubabaho kandi bigatwara ubuzima bwa benshi. Bakunzi bacu, mutwemerere tuze twinjiremo ndani, ariko reka mbere gatoya tubanze tubashimire abadukurikira umunsi ku munsi, ndetse namwe bashya tubakire, tubahe ikaze kugira ngo twinjiremo ndani turebe akantu ku kandi, tujye kuri frontline turebe uko byifashe. Ariko nyamuna ni ibintu byoroshye kuduha like, kuduha ibitekerezo, kubisharinga bikakwira n'ahandi. Ni inkunga ikomeye kugira ngo natwe mudutere imbaraga zo kuyashaka byimbitse, ndetse binatwongerera imbaraga. Wowe rero ukitwumva bwa mbere, nta kindi usabwa ni ukwinjira mu muryango mugari wa Kigali Real News. Ndumva byoroshye bwana Habishuti. Ni intego, ni urukundo dukunda buri umwe ari we wese ubana natwe, ariko tunabakangurira kwimika urukundo, kuko urukundo ruganje ibi byose ntago byabaho. Twaba turi kuri mikoro tuvuga ibyiza, tuvuga ibyabaye hehe na hehe byiza by'ibanze, ariko reka tugaruke ku mirongo y'imbere. Nkangurira nawe utarakora subscribe kuyikora. Reka atwanzikire hehe. Twakwanzikira neza mu Burundi, naho dusa n'abahavuga kuko twabaye nkaho tutabishyizeho mu mwanya utambutse. Mu Burundi haravugwa ko hari amakuru y'uko umuvunyi mukuru waho asa naho yitabariza, asaba ko hari gahunda y'ibitero biri ku mugabo we, yuko bashaka kumwica bitewe n'amagambo yatangaje cyangwa ibyo yakurikiranye. N'uyu nitwa Kanyana Laurentine, biravugwa ko we yatangaje hari inama y'itangazamakuru iheruka kuba, abitangariza itangazamakuru ko ashaka kwicwa kubera ibyo yatangaje, yuko hari abagabo bakomeye hariya
muri uriya mutwe wa CNDD-FDD barimo kunyereza umutungo wayo, mbese bimaze n'igihe ari nk'aho basa n'abawutsembye bawerekeza mu bintu bidafite gahunda. Urumva ko harimwo abayobozi bakomeye b'igihugu muri abo bantu basa naho yavuzeho. Biravugwa cyane rero ko ubu ngubu ngo ashobora kuba amerewe nabi ku buryo bigaragara ko ngo imbonerakure zimuri nabi ku buryo bishobora kumwica mu gihe gishoboka icyo ari cyo cyose, kuko yabaye nk'uwitabariza. Nibyo, hariya harimo bombarade muri guverinoma, kandi ntabwo ari ibyo gusa, n'abandi bose bafite urwikango mu buryo bw'imiyoborere, bitewe y'uko harimo kwigengesera gukomeye cyane. Yego. Ibyo ni ibisanzwe kandi twanabivuzeho kenshi na kenshi, tunabivugaho tubikomozaho, ntabwo biri buze korohera leta y'u Burundi, ariko reka tunyarukire isange tubwire uko byifashe aho umuriro ukomeje kwaka mu bice bya Sange. Yego, muri kara gace ni uduce twinshi turimo imirwano ikomeye. Muri kara gace ka Minembwe ni ukuvuga ngo mu nkengero zaho habita za Rwitsankuku. Ni imirwano iravuga ko ikomeye cyane. Ni mu nce za Murenge. Nkubwiye ngo tubanze tujyane za Sange, Minembwe ho turajyayo ku bw'umwihariko ku rwego rwo hejuru, kuko Minembwe reka tujye Sange nta kibazo kuko birahari hose, n'ibyo turi bubagezeho kandi turi buvuge. Isange amakuru ahari nayo nari maze gusa n'ucaho mu buryo buhinnye bw'igitero cyagabweyo igihe cy'ijoro cyagabwe n'abandi, cyagabwe n'umutwe wa 23, kuko nta wundi mwanzi uri muri kara gace uhanganye na FARDC. Ibyo ni ibintu byumvikana cyane. Biravuga ko bahagabye igitero mu buryo bw'ijoro, ariko cy'abantu bakeya bari bafite intego y'icyo bashakaga. Bagiye nka patrouille uko isanzwe, basa naho bagera ku ntego y'ahantu bari bagiye, gusa naho bashakaga ibikoresho bari bagiye gukurayo. Basa n'abagaragaye imbere y'uko bo bagira igikorwa bakora. Habonekamo umuntu umwe, umusirikare umwe wo mu gace nko mu ruhande rwa FARDC, asa n'uburiye bagenzi bati ndabona abantu badasanzwe bameze batya. Biba ngombwa ko basa naho baje bihuta kugira ngo barebe abo bantu ni bantu ki. Abandi bakibibona bo babyihishe, bakoresheje taktike zabo z'ijoro, kuko ngo n'imyenda bari bambaye yasaga n'ijoro n'ibikoresho byabo. Babasha kubihisha, bacaho nka patrouille barabashaka barababura. Ariko nko guciye mu byo uvuze ngo hari ibikoresho byinshi bibye. Ibyo babyibye. Ni ukuvuga ngo bo iyo patrouille igisohoka muri defense ijya kureba abantu binjiriye, bo babaye nk'ababaha icyuho cy'inzira yo kujyayo byoroshye. Bagiye bafata ibikoresho, biravuga ko bahibye mapu bateguraga y'intambara. Nyine urabyumva, ahantu haberaga operation nk'iriya niho yategurirwaga. Bahiba ibitabo byinshi bateguriyemo intambara uko izagenda mu mezi 2, bibamo n'ibikoresho bindi by'ikoranabuhanga n'ibindi byaba bisa naho bihabitse. Bahagaruka inyuma bava mu defense nta kibazo kibaye, ahubwo mu kugaruka ubwo bahuye na patrouille babasha gusa n'abahangana nayo bakoresheje ibikoresho gakondo, ku buryo harimo n'abahaguye. Batahana ibikoresho byabo nk'uko babyambuye byose, bageraho amahoro. Cyabaye ikibazo rero, urumva ko iki ni ikintu cyabaye ikibabayeho batari biteguye, kuko bari bazi ko intambara ziri ku mirongo y'umwanzi imbere yo bahanganiye. Ntabwo bumvaga ko hari igitero cyabagabaho muri kara gace. Iki cyabayeho kibera nk'ikikango, kuko urumva nawe kugira ngo ube wizeye ko imbere hari urugamba rukomeye kandi ufite ingabo nyinshi zideployinze, ujye kumva ko winjiriwe kandi bikubeho, wumve ko n'ab'imbere bari gufata amakuru ati nyuma mu defense hari abantu bahaguye. Urumva ni ikibazo gikomeye cyahabaye gisa n'ikibatunguye, ariko iyi ni tactique mu 23 ifite muri iyi minsi. Urabona ko ni uburyo bwinshi iri gukoresha utu tuntu tumeze dutya ahantu henshi hatandukanye. Birumvikana n'ubundi nta kindi, urabona ko 23 ishobora kuba yarakoze akazi katoroshye, ikomeje kugenda isa nk'ikubura, niko biri kuvugwa. Iri gukubura bitewe n'ikibazo gikomeye, aho umuvugizi n'ubundi wa AFC 23 Boris Kanyuka akomeje gushinja ingabo za leta ya Kongo kuba kugaba ibitero ahantu hatandukanye, harimo no gushimuta abagore b'abanyamurenge. Ibi bintu byatangajwe n'umuvugizi wa AFC 23. Bihabanye n'ubundi nuko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye byo by'iraswa ry'amadrone. N'iki ubona
umuti wavumbutse kuri AFC, ubona ko AFC ishobora kuba hari ikintu yaba yahinduyeho ndetse ikaba yinjiye noneho mu mirwano byeruye. icyo ni ikintu kiriho kivugwa cyane nubwo bitabuza ko hari imbogamizi bahura nazo, ariko urabona ko hari ikintu gisa naho cyahindutse ku bijyanye no kuraswa barashishijwe drone. Urabona ko drone kugira ngo ubu zibarase, biravugwa ko drone ziri kubasha gusa naho zibarasa n'ubundi batarasa naho bafatira ibyemezo neza ni zino za kamikazi, ariko drone zino nini zose ndakeka nta yiri guhaguruka ngo ibashe kurasa itahe. Nyinshi bari kuzangiza rwose mu buryo bugaragara mu duce twinshi ndetse byagiye bibaho. Urabona ko niba batarafata sisitemu neza yo kuba babasha gukumira ziriya za kamikazi zidasubirayo, urumva ko ni ikintu kiri gufatirwa ingamba, kandi nacyo ndakeka kitari buze kumara igihe kitabonewe umuti. Reka n'ubundi M23 nkikora akazi katoroshye muri bace bya Sange nyuma ya grenade yatewe hariya mu isoko n'ubundi rya Sange, irasa nkaho n'ubundi ishaka nayo gukurayo ndetse no gukontorora umutekano wo muri biriya bice. Bwana Habishuti, tujyane ku yandi mafrontline mu bice bigiye bitandukanye. Yego, ahandi tujya ntago habura nkaba hahari, wenda zikaduse naho yerekeza muri kano gace nabaye nkuvugaho kare ka Minembwe. Yego, aka gace ka Minembwe urumva ko zino za Rwitsaho ku mirwano imeze nabi cyane. Bivugwa yuko cyane aha hantu harimo kugwa ingabo za Wazalendo ndetse na FARDC kuko n'abarundi. Ni ikintu kimeze nkaho bameze nk'abasaze ngo bari kurwana bijandika cyane, ubona ko bafite pressure irenze ubushobozi bo bafite imbere. Ibyo ubuyobozi bubifuzamo urabona ko bo ntabyo bafite. Imirwano bari kurwana aha ngaha urabona ko ari nk'ubwiyahuzi, kuko bakubwiye nk'uburyo ingabo ziri kuhatikirira kandi ari bo bagabye ibitero, urabona ko ari nko kwiyahura bijyanye na pressure iri inyuma y'ubuyobozi bwabo buri kubashyiraho. Aka gace biravugwa ko muri iki gitondo cy'uyu munsi harasiwe Wazalendo rwose batabarika. Baza mu buryo ubona ko baza nk'abaje kurwana ariko basa n'abari gutata, wagira ngo ntago bazi ko hari ingabo za M23 zihari ndetse na twirwaneho. Ntago ubona basa n'abaza nk'abadafite amakuru, ari nk'abantu biyahura, kuko uburyo baraswamo ni uburyo budasanzwe, kandi iteka ryose ubundi ahantu nk'ahangaha ibirindiro biri hano cyane kubera imirwano imaze iminsi haba ku ruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho, hari force zifite imbaraga zikomeye kuko aha bariyubatse kuko bahora mu bitero bya buri munsi. Uburyo Wazalendo rero irimo kuhagaba ibitero na FARDC muri iyi minsi barimo baraza nk'abiyahuzi, ku buryo bigaragara neza bigendeye ku mibare y'abahagwa bari kubona muri iyi minsi. Kari agace kapwezeho kabaye ikibazo magingo ya kuva ku itariki 29 nibwo imirwano yari ikomeye. Tuributseho gakeya imirwano nibwo yatangiye, aho harimo drone zigera muri 6 magingo, urabona ko ibitero no biri kugabwa bigeze kuri drone 12 ndetse ku ikubitiro drone 6 bamaze kuzikubita hasi muri drone 12 ziriwe zigaba ibitero muri biriya bice. Ubona ko twirwaneho yahinduye umuvuno ukomeye ndetse yanabonye igisubizo ku rwego rwo hejuru, ubona yuko biri buze koroha mu mirwano n'ubundi ikomeje gusakiranisha biriya bice. Yego nuko imirwano irakomeje, ariko ubona ko gahunda zisa nkaho ziri kuba nziza ndetse n'icyizere kiri kugaragara. Ikibazo gisigaye tutabura kuvuga ni ikibazo gikomeye cy'abaturage batari kubona inzira z'imihahirane bitewe n'uko uriya mujyi wa Uvira usa nkaho ufunze. Ariko mbere ho gatoya kumenya ibyo ngibyo, turamenyesha ko n'ubundi mu mujyi wa Uvira naho bitoroshye, aho bikekwa ko M23 yaba iri gukindagura abasirikare ba Croatia, ariko bamwe bakavuga ati ese wasanga ari imyivugutanyo n'ubundi iri kuba ku basirikare n'ubundi batunze ubumwe, batafitanye communication haba. Urabona ko harimo abasirikare batandukanye, aba FDLB bivugwa ko hagezemo n'abacanshuro muri mujyi wa Uvira, ngo bari kwigarukamo bakicana.
urabona nk'iki kintu ni ikintu ubona ko nacyo ubwawe uramwiryane ni tactique ya M23. Urabona ko utu dutero tuma twa nijoro turi gukorwa n'abantu bake, ni ibitero bitaziguye utajya gutangaho amakuru ngo byaje gute, byaturutse he, ni bande. Urumva ku mutwe, ku mujyi ungana kuri uri muri iriya mitwe igera muri ingahe y'uruhurirane rw'ingabo zitandukanye zitanahuje ibihugu, ni ikibazo kugira ngo bumve ko iki kintu cyaba cyakozwe na M23. Ariyo mpamvu ubona harimo umwiryane uko ushobora no kuzabona hari n'igihe ejo twabivugagaho ko hari igihe wazumva ubwabo barasanye. Kurasana ko kujya kubaho zabaho cyane ndetse binakomera, bishobora kurenga uko byari bimeze. Reka tunyarukire muri teritwari ya Mwenga tubabwira ko n'ubundi Mwenga iri hani bibi na Shabunda na Walungu, bigaragaza neza ko ari agace keza M23 ikeneye, nyuma naho ubundi bafashe agace keza karimo amabuye ngo meza bita Ruhinja. Ubona ko imirwano ikomeje magingo aya, imirwano n'ubundi M23 iragenzura hafi n'umujyi wa Mwenga, ni mu birometero 25 n'ubundi ugana Mwenga centre. Tubibutse ko centre ya Mwenga habaho ikibuga cy'indege, abantu benshi ntabwo bajya babimenya. Ni centre ikomeye ikenewe ku bigendanye n'ubukungu. Urabona yuko biriya bice bifite ibice bikomeye bigendanye n'ubukungu. Nicyo twabwira muri Mwenga, aho byavuga ko M23 yakoze withdraw, ariko bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo irwane muri biriya bice, aho yakoze ibikorwa bikomeye cyane muri biriya bice n'ubundi by'Imwenga hariya n'ubundi ku mirongo y'imbere za Kirungutwe, za Mushekere, za Kasika, hose bakubise kurasiyo bahanganye. Bana bijuti, reka ducukiriza aha n'ubundi amakuru yo nakagaruka uko bimeze. Yenda duse naho tubabwira kuri aka kantu, yenda twaba dusa n'abasize inyuma. Cyavuga ko hari igitero cya drone cyabaye Kisangani ku kibuga cy'indege. Byavuzweho cyane kandi byabaye muri iri joro n'urukera rw'igitondo. Bivuga ko ari drone ishobora kuba yahagurutse i Bujumbura kubera ikoranabuhanga, ikabasha gukoreshwa mu ibyo itagiye gukora, ikava i Bujumbura igiye kurasa za Minembwe hariya, bikarangira bibaye ngombwa ko yoherezwa iyobejwe. Ubwo buryo yayobejwemo ntabwo buramenyekana neza, ariko yahagurutse i Bujumbura irasa Kisangani, kandi ari drone ya FARDC. Urumva ko ni ikintu kidasanzwe, bibaye ari M23 yabikoze. Ubwo urumva ko harimo imbaraga n'ubwenge buhambaye. Bidasubirwaho. Ibyo ni ibintu n'ubundi Makenga yashyizeho akadomo avuga ko ibya drone bigiye gukemuka cyane. Abakunzi bacu rero, reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no guhaha mu karonka kuri uyu munsi wo kuwa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2026. Ciao, mukomeze mugubwe neza. Murakoze cyane.